Congress Ratoria Song Atum Pen seat in protest Kapadapong. Taralang so di Palong Mary Mati Mera De saja mekede. Pinya Birta long pen kadu kave pantami kardong na pazuriklam. Tangke Pinya Birta arjuita. Non malom Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhangaphan Kuti Parisi Chief Minister Special Package Chatangka Kachupang Limpalam ki Pinangan Birta Lolapen Kaprek Birta Chataya Longpen Keklang Thekponlo Labang Suatangka Kachupang Limpa Puthak Pinangan Anipen Karbi Kaprek Dima Longpen Congress Rataria Songatum Pen Katison Lapen CBI inquiry ki hang padapong. Kacasong paceton dunsi nijang Karbi Kheroni Congress asa hemalong tame Pinangan Congress asong aphang ki koyara lapen nijang Karbi Youth Congress atumpen jelang rapet pensi ingtang kring pen kacasong padapong. Labang so kacasong aja mekalong Karbi Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Amepi Mekekai Padopong. Lasto along kacitong dun APCC General Secretary Apurba Bhattacharya Nizam Karbi District Congress Committee Ameipu Singh Teron All Assam Youth Congress Working President Paritos Roy Nizam Karbi Youth Congress Committee Ameipu Augustine Inghi Lapen Nizam Karbi District Mahila Congress Committee Ameipi Karing Phangchupi Lapen Kaprek Congress Asongja Po Asongja Piatum Chetong Dunsi Mesen Pen Katasong aja mekedeng pacipong. Tuliram Longhang go big. Tuliram Longhang high. Tuliram Longhang come night. Tuliram Longhang go big. প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কিষাণ সম্পদ যোজনা আঁচনি ক'ত কেনেকৈ আবণ্টন দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰা কোনে কি ধৰণৰ ৰাজ সাহায্য পাইছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সেইটোতো কংগ্ৰেছে দিয়া নাই সরকার বিজেপির প্রশ্নকর্তা বিজেপির আমি কেবল আঙুলিয়াই দিছো যে ইসকা ভি জবাব দেও ইয়াতকে লাজ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা থাকিব পাৰেনে যে মহান কাৰ্বি পুৰুষসকলে কাৰ্বি আলঙৰ উন্নতি আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে যি কাৰ্বি আলং অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰিছিল তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই ইয়াক এতিয়া এটা ফাৰ্মলৈ পৰিণত কৰি দিলে How can a autonomous council become a farm? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया जिमाने नকক ना खाऊंगा ना खाने दूंगा प्रधानमंत्री निजे दुर्नीतित लिप्त নহলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কাৰ্বি আলং অটোনমাস কাউন্সিল কেনেকৈ ফাৰ্মলৈ পৰিণত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনাৰ ৰাজ সাহায্য কেনেকৈ পায় কোনে পাইছে সেইটো দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ মৰমৰ ভাই কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক নেতৃত্ব দিয়া তুলিৰাম ৰংহাঙে লগ লাগি দুয়ো এতিয়া পৰিয়ালৰ উন্নয়নত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখত কৈছে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছো বুলি পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰোড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 100 কোটি টকাৰ এটা বিশেষ পেকেজ দিয়া হৈছে আৰু আনলি একেদিনকে নাসবাগে নিলি একেবারে ডাক্তার বিএলও ইনো তাকেনে এমপি কা হায় এমএলএ তা হবে जितो भारत जोरो कांग्रेस अतुमके अपोजिशन अतुमके तमिलनाडु और केरला एमसी दा अपोजिशन ता হবে মই দুখ এমএলএ তা দুটা হবে আরে আমি নো কই রাসাই টাকা চুনাং কম কেনেকে কয় আজি সব টাকা আহে মাসৰ আপে নামু আমি টাকা খৰচ আছে সিএম এবু প্ৰমোট কৰ কিছু লোক আছিল হাই কিছু কি জয়নে আলাংলি লাগ বাকে চিপুলতে কুড়লং সিদানা আরে কুড়লং নি বুবে Nora mag CBI inquiry si ahok kalam dak nuko kichuma chuchema panglima ma akorti ma ataka kiklem choktima mahalang kene hem sorma kiklem choktima matuliram hang kaha CM kai si hai taka kene ute CBI inquiry na ko congress hin na ke CBI inquiry si
dak asol ekene picture bang thek Lakhahini taralang so diphualongta RD area level federation atum Mary Mati Mera Despu longli kena jamek tingpong. Non malom Bharat angkang arlo alongtin estate district arlo lapen ronga jualong Mary Mati Mera Despu longlek ena jamek kedeng bomo porahut Diphu municipal board angkang arlo ward number 9 taralang so alongta laswa jamek pedu laswa jamek kedeng ahut Karbi Anglong district DC Madhumita Bhagwati ACS pen Mary Mati Mera Des ajamek kedeng bomo puthak lapen longthom ke prosero ke prong supi arlo longkre troxy MEC ke parlo dimalo ke pangthir asai ke dengjia puthak pherang ke tuma phan pachin মেৰামাটি মেৰা দেশৰ এতিয়া অমৃত কলহ যাত্ৰা আমাৰ শুভাৰম্ভ হ'ল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো এইকেইদিন আমি প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ প্ৰত্যেকখন ভিলেজৰ পৰা আমাৰ ভিলেজ লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন যি SAG আছে তেওঁলোকে মাটি কালেক্ট কৰি যোৱাকালি সেই সকলোখিনি কাম সম্পন্ন কৰিলে আৰু এতিয়া 2 তাৰিখৰ দিনাখন সেই ভিলেজ লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যনে আনি পেলাই সেইখিনি 23টা CLFত সেই মাটিখিনি থ'ব আৰু 8 তাৰিখৰ দিনা সেই CLFৰ পৰা আমাৰ ব্লকলৈ ৰেছপেক্টিভ 7টা ব্লকলৈ সেই মাটিখিনি যাব আৰু এইপিনে মিউনিচিপালিটিৰো এই কাম আমাৰ হৈ আছে আজি যেনেকৈ আমি ইয়াতে কৰিলোঁ আৰু 2 তাৰিখৰ দিনা ডিফু মিউনিচিপালিটি বৰ্ডলৈ যাব আৰু 8 তাৰিখে মিউনিচিপালিটিত ৰখা হ'ব আৰু দ্বিতীয় কথা এই অহাকালিলৈ আমাৰ আছে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে যি চাফাই অভিযান ডিফু আৰবান আৰু মিউনিচিপালিটিখিনি 39টা জেগাত হ'ব আৰু 17টা ব্লক হেৰিত আমাৰ MACত 17টা জেগাতে সেই চাফাই অভিযান হ'ব সেইটো আমাৰ 1 ঘণ্টাৰ অহাকালিলৈ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ 1 ঘণ্টাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু পৰহিলে যিখিনি মই যেনেকৈ ক'লোঁ মাটি কলহ লৈ পেলাই পৰহিলে VOৰ পৰা CLFলৈ যাব আৰু তেনেকৈ গোটেই ৱাৰ্ডৰ পৰা মিউনিচিপালিটিলৈ যাব এইখিনি আমাৰ বৰ্তমান প্ৰগ্ৰেম থেংক ইউ Chiti ni phoing kurasero ke parani Karbi Anglong Autonomous Council Iamlun Singteron pen Executive Engineer Office Irrigation Department Hanjangnang Swalong Kahumidam Abirta Nangle Bangsu Kahumida Mahot Executive Engineer Durga Rongpipi Lapan Hadak Office Staff Atum Pen Chetong Dumrin TC Irrigation Department pen Kapre Kapre Kaching Thur Awarsai Hei Hui Ke claim Kedam Ponji Aphan Jingki Jingwai Pon Patu Office along ko BPC akidu kisung do avya puthakta chingwai pontu lapen sai ke claim pon pa media phan Karbi Anglong Autonomous Council Iamlung Singteron pen hadak sai phatuma phan than paretika Chiti ni phoing kora sir ke parani APHLC Dhansri aro atum pen conclave along BJP Rataria song atum APHLC aphan ja kongkithur hama puthak pherang ke mai ke pha APHLC Dhansri aro amai phu Mohan Singh Tongbi pen pherang ke maya long kapachini ponki mai dobama long mate conclave debating dobama hot lason jakong thur ham ditia bangke chokti pit athe mofi lason ke hingno dak lapen monon phirabang lahaya vedet nang chipusi ningje po non hejong ta paralong chomang atom karbia phan bathali pen nang ke ap abia phikbuna BJP asongja tom jakong thur ham pit tang te kopia pot latum hadak che songjong lebe Karbi hijam jakong thur ham ke khangale tari puta alang itum pen ningje po 8 September 2023 laso any lapen itu Karbi Anglong conclave laso biban emisano churolo sita ladak mane itum theglong lo je dak asol itu kace bhong ching check laso bang dokok mat mane chelong ne det nasi anu tinda dolo along tinda bang tinda lason tha gidolo mi son studio long ke lason itu lam ke than ba ke pare kedam kewan kicok ci iklim kedam cok ci lason lam ke along tin studio long lason dolo debate bang ke kita bang tun bang ke lason ing samjin ci tek long lason mane dharok kaching doi fit tam kachi bhong kachi chok lason man the long kita non
atumi jitu Karbi Anglong conclave abang ke lake celon de pin na piu la silason na mang ka wede nai mo fi ilhi pensioning riji la son men kacit chok kacit theng da ting doi la son mang ke hinopik mane mo fi asa reaction do kok hai pasi hai mo fi ke messenger fan bolote la son conclave ke do long mang ke peaceful pensila so kam pacun nani pasi ni litu dam tu kasi akaprek alam ni li ning jeng tunte je non pita la son kasi chok kaching doi pa phit pa phat pui kasi chok che te mang ka ave det nang po pasi ni li hin pen tuning wi lo karam APSLC la pen BJP yong si long tina program ta dun kok ba dorapet potante alang tun kaita jakong thur ham son si theklong ke damtang arbore to malong tame hala jai kathar sarfanta alang tun tibul tengdal na dat hala tame alang tun sike chenglo la pusora thak west Karbi Anglong bitung long tame hala election hu but hala da program bi tame alang tun si jakong haramai thur ke chenglo la pen non patumi het gustame demang so conclave long tame alang tun jakong thur hamlo lahai ke APSLC tumen ke kata lamsam nasi kata cipari nai cipeleng nai kupensi kidun sita BJP atun ke alang itun ke kata jakong thuramati lapu pulotan te alang itun ke cithirik ke ciphere mate ke citherak aposi alang itun jakong thuram lupusi nilutum make matha bana kokku lapela sona jakong thuram make monon fit monon no abedat nai pusi nilutum make juning rit pontulu lapen non alang tunong si anak jakong kethe alang tunong si cima thapen kethe kere jakong horang kedu pulutan te banga khai phansi alang itu make ki or pen apak lang nai bolo Karbian hemisia mithai porti mukti phan unchot make alewi ilitung kache danai ke banga sopen ilitung ke mithang adim mithang hen donai ji pusi ilitung non anstame autonomous state afu thak ke non tame ilitung ke songbom no mati autonomous state ke palong lok potang te people autonomous state potang te tu si parat ke de phasi ke changmati itu nai pusi stame normal ke imi thang yang si dapu bom che thengom potang de kosong bang asu phan ko an ne Karbi phan bang nakela selat nakela hejim naki putor naki pusi an ne rol mai naki do tame inut pa ka Karbi si bang asu phan ki odam theglong ma ile to nangam thuruna non border along taparalong ani si he bathali pen kia Karbi tu avi api hang klaro tale komane latum lahaya sonja tum BJP sonja tum dampen hala haya cumang tuhan are hu pasodam kandoi dam pulitum theglong le mati ave people la ke khai ham se kyoncho la so jakong lang no ke la BJP tum cho la so bidi lang no ke la BJP tum se klam la si hala hai nang pa kudun le de je pha mata hal hai nang pani nong le de je pha si APSLC par ke kai ke mata alang tum jakong thram pen kai mata ke claim bang ke lahan tang tenon malam so pora phan birta mo ing tonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mo phir puthor birta long bang tweak long Karbi Anglong Autonomous Council room ke do Industrial and Commerce Department hin penchpotter piposi ni kep ke pleng la khain kora truck duar baguri MAC constituency ke parlo la khahini dolamara bapuram tokbi arong along pizo ke pangreng ase ke padpo Labang Somea long Industrial and Commerce EM Prabhat Chandra Taro Lapen Industrial and Commerce Department pen Additional Director Mina Terang Piatum nang chetong Bang Somea long koson pen si pijo kapangring pen ali kachepalong ponjia phanta
beneficiary atung phan klar dak pen alhi atung pen than paklar teka bangso se ki amaya long VDC members John Kathar pen chenglok rongasar bapuram tokbi lapen pinang an beneficiary atung chetong tu lapen local MEC mate education EM Richard Tokbi Industrial and Commerce Department EM Prabhat Chandra Taro phansatame lapuson kaching thurawar side nangkiwan pithe ka pota jasamet bapuram tokbi arong ara katun kachuru pajerpo akan thal kachim kalang lo dak pini pen ni kep plenger lo nilitum Industrial Department pen lo la beekeeping village anta nilitum ke declare je fancy non prangkama thalo ladak pini dak arong arat tum nang charle dun interest do bang tenil tum na nengarong lo ahok la bang tai si awar sai lo la so beekeeping pen mate pijo pangreng pen sami pinna ana market value dur non ke organic mane ekdom original hedi la so pijo lang bang non market long kilong li si ke ong lo la si ahok per bang ke la bang tum pangreng thek lo bul market do ulo la dak pen pinang an Boridu no polotang te pinang an anengkan sipen pinana poisa atangka lak pen samitum cepang rumdun longi siawar saidu lapen alal tu ma capital abe bustami industry department men pinana lundu lahaya lunong sami alal tu pini certificate en lo certificate ended pen sami mo pia project nang bonai nang po lahaya lun apply lo polotang te alal tum lun kilong pen sami la so a business abang piju ko pangreng sai akambang alal tum cepat hilong po pabat pon long latai sia kimiyang theklo Bharat Sarkar pen pinang ana kirap du lahaya lundu lase industry and commerce office long wangra aneng ki hang tum du dak local MEC pen chingki chingwaira labang so list nil tum long lo puluta lang tum phan lun ki palong piji pan bang nil tum bori pipo ala so teng pen nil tum pingkhar teng bang tum ta bori theklo pulte aneng hang bang du lo pule la an so se la kithi ala tum lemon gypsy nil tum ta neng thepon lahai kachini kang tum du pulte nil tum industry office long wangnang po hadak la nal tum local MEC tum pen chingki chingwaira apor kipinai po bang khan pulo tang la local MEC through pulo tang mesenji athema munid du ke bang almost 13 pen ke bang kuma phanse la so apor hud priority pinai ma la so ta sik sak du ko ti la se through local MEC through pen bang pulo tang te dak nal tum local MEC lo Karbi Autonomous Council Honorable EM Education Department in charge research top ye ke hailo alang lijong se nil tum phanang pachini lo pulde nili homosti pen bang kevin koi krepo abang pudu lahaya scheme puthana chini kang tung alang nil tum phanang than lo pulte hoitu pini pinap isi adet nil tum than po la so adet ating bensi hang po la so ni pen bang nil tum PowerPoint pen saminil tum presentation tami nahi tami nil tum piun po la so hut ke alang tum klardak pen PP awar size duma ala so ni selang chini po nono bang shortly ningge bom dalam rap apuram to biarong ni aluk simona sram solang ni tuma banadak isi Karbi badak sor mante Karbi khai tum same isi kering awar sai pula so yo pangreng pe je to banadak training na pinian jo kem ni kep leng lo pini ki jor lo ni lo kasi nelitum dak la ba in ko ra pho abang phu abang phie tum ne tum la jo kem ni kep matela घंटा हिनी घंटा थम नि तुम चाडी तुम पिनी नि तुम पजो दिगलो लसे नेंगारong parpiklo ala tum litum director this director industries and commerce centers along the Duar Baguri pen Rangsina be report cut news Thongnok Bay College Students Union of Kimi Arpula pen Thongnok Bay College Principal atum pen chirap chito ponsi ingdeng thomke brosir cap annual fresher social meet mesen me at pen ketalon po Thongnok Bay College aningkan mga song taktaksi College Students Union Arpu kepek pona songsi pining ningkan surhini ra ingkora kethom lapen surhini ra ingkora plianikana pharman Thongnok Bay College Students Union Ameipu Arpu Kimi Samson Kro lapen Dunmeipu Vishal Rongpi lapen Chunbang Porong Pangcho pen Chenglok Thongnok Bay College Students Union Arpu Kido Papleng Ponsi Keching Siasai Kedeng Ponlong
laken nikon thomke prosur kep annual fresher social meet mission pen talon ponsi non college along aronatang ke doan students atum RD and pon proposi thong nok be college students union akimi arpu ahin pen tuning report Salong Presiden Arpu nili dengpon lo lapente nili dung kedo alang li porom hangchua ke hai alang li general secretary thong be college along alang general secretary lo 2023 pen 2024 alang li si pare dengpon lo tom terang ke hai alang li boys common room lo lapente lapu alang li butula alang li cultural and music alang rupam rong pia ki hai alang li 2023 and 24 and kan cultural long deng pon lo apen butula VP alang li visal rong pia ki hai alang li stame pending 2023 and 24 and kan alang tame deng pon lo apen butula game and sport long alang li rangsina ki hai alang li men rangsina tobi apen butula lapu tum alang li sarin tera alam thebang ala hello nilitum pending 2023 and 24 sengkana phan nilitum thongnobi college student union along nilitum phan bangso college pending vai ponlo la penti nilitum phan 26 arni tumi head 26 arni nilitum han utiking gan pielo la pen so utiking deng det nilitum kecheng bonji nilitum ar pu ben siklem ponpo ar puateng la pente arona teng nilitum klem ponpo tumi head thong be college along nilitum union arpu otiking nilitum nang deng etlo lapente pinili thoda bang ke nilitum general fresher smith pini da bipon lo lapen la so gi bipon along bang ke nilitum principal pen chenglong vice principal pen chenglong lapen department hud pen chenglong nilitum chirap cheto pen bang so fresher smith bang nilitum pachun pon lo nilitum deng det pen nilitum ako puthot memorandum bang achi sig et lo nilitum lapen kecheng si nilitum utiking deng det pen ke paprang bonji bang ke nilitum college along ngobi college along bang ke aron ateng ben si alang nilitum student tum ta bang nang po abente dak aron ke tok do la swat teng si uniform ka do obista me full uniform ben si nilitum along bang nang po lapen te nilitum ako puthot union tum pen puthot chingwai pen si nilitum ako puthot akimia step ta deng pon thu bom la lapen te ange college permission ji han ke nilitum bori pon bom thari program hancho nili dak thongnobi college student union lo general secretary arpusi deng pon asinili nalitum la news of tu ngaphan nili puthot nalitum hana pachini tunji alam thebang la kuson lo la dak thongnobi college lo nilitum pamu pu nilijir po lo nili president akhaita pachini lo tabson ak thachini tum first step ke nilitum pamuta president pachini lo ke thongnobi college lo thongnobi statue ki hangi panchini tum memorandum ta doklo lapen non kewang ji arnisi nilitum la so memorandum ta pipo lapen student no panda isi awareness lo ka pachini lo nanglitum penenga sengkana bangke kaduk ka student tum ta nanglitum rules and regulation ateng nanglitum college bang pen mesen or dur pen college along college campus along kido thegia pan nanglitum panda tuning rilo lapen teachers atum han non vice principal no principal afanta isi bige nilitum kachirota paper piglo ala nilitum tana ching hon pena joksi bini nilitum lapang so pu deng pon lo lapen nili dia ka chuhang kang tunga bangela puson iglo non nilitum arpu tong sikot ke deng pen puthot pini general fresher smith pedo pon lo teachers atum pen sa principal atum pen cherap pon pachun pimilo bon se tame dia ka chuhang pon jialam the bangela puson lo ex union mate ex student tum hanta nilitum invitation ta anta chipia por avidat ason si mandal nilitum kitong pen jog amat athe non october 3 penote october 3 penote da unit test ta nangcheng han kachuning ri mate si pachini ason lo la class over that pen hichi along mate market place along edhoka student han ke thek dulong ki ong dung se ong mate lason lo apora teng pen hem chileli chedam de uniform pen si hichi kola danta kiju eson si theklong la si labang so bang tanali tum chipakom ignon la pen la Karbi traditional dress di laitum lo thongno be college along ke duita traditional do isi ke boro tum ta dolo la pen ditum Karbi tum han jismet pet kuchu ningri gala lo la ni thomar ni bang ke nanglitum Karbi traditional dress mate ke pathik ponar ni do traditional na ching thang ni pan la traditional nang ching thang ani bang ke nanglitum han ka du go ban chuning rilo traditional pen college ke bang ka je pan si chuning rilo
Pini Karbi Prime ta birta bangke kang tonik.